Dragi gledatelji, jutros sa nama i čovjek koji od 14. godine se bavi muzikom. Njegovo ime je Nesko. On je zapravo autor, kompozitor i diplomirani muzičar. Nakon prvog pop-rock albuma predstavlja i drugi materijal naziva Prvi dan. Nesko, dobro nam došli u Sarajevsko jutro. Dobro jutro, Elma. Bolje vas. Evo, s obzirom da živite u Francuskoj, nismo se vidjeli nešto više od godinu dana. Šta se u međuvremenu dešavalo? Govorit ćemo nešto kasnije o albumu. Dakle, radili ste na novim pjesmama, ali je li bilo nekih nastupa, nešto slično? Pa vidjeli smo se prošle godine sa albumom Čudna priča. Tu je sve počelo, znači, s tim albumom. Snimili smo taj album, znači izdali, objavili. I ta čudna priča se jako lijepo i nastavlja dan danas. Znači, već od oktobra prošle godine smo dobili neke ponude za nastupe. Znači, sve neočekivano. I vrlo brzo smo odlučio da snimim. Imao sam dosta tih ideja, novih inspiracije, originalnih nekih tema koje sam htio da obradim. Tako da sam odmah, znači ove godine, snimio novi album. Da, pretpostavljam da vas je pomoglo da kažete smo odlučili zato što imate i bend, je li tako? Već više od 20 godina, je li tako? Pa jeste. Sa bendom ovo su dvije različite stvari. Znači, bend je jedna, to je njemački rock metal neki, a ovo je moj solo projekat. Znači, pop rock, da. Možemo li se osvrnuti na taj vaš stil koji je poprilično specifičan? Imali smo priliku da čujemo pjesme sa albuma Čudna priča. Jeste li ostali vjerni tom stilu i evo kada govorimo o novom albumu i novim pjesmama? Pa, ovaj prvi album, znači Čudna priča je više pop, znači što ja volim, ali ja sam više rocker nego neki obožavatelj pop muzike. I želio sam stvarno sa prvim danom da ostvarim nešto malo sa više energije, sa više distorzije, gitare, znači bubnjeva, da se to malo bolje čuje. I jako su različiti ova albuma. Čudna priča je neki početak, ovo je nastavak, druge teme, tekstovi, sve malo drugačije. Znači, od omota Čudna priča je tamniji omot, Prvi dan je malo svjetliji, sve, znači, totalno neki kontrast. Osim toga što album ima svoje fizičko izdanje, vi ste se potrudili da budete dostupni na platformama poput Amazona, iTunesa i slično. Kažite nam, jeste li zadovoljni kako je prije svega prihvaćen album Čudna priča, a sada i album Prvi dan? Pa ja sam jako iznenađen, pogotovo kako su u inostranstvu primili tu... Konkretno mislite na Francusku ili šire? Pa u Francuskoj smo svirali i tu su i sa prvim albumom i sa drugim jako oduševljeni. Ljudi čak koji ne razumiju, znači, naš jezik. Na koncertima su 80% stranci, znači Francuzi. Ja mislim da ima nešto dosta originalno u toj muzici, zašto ne trebaju riječi, svaka riječ da se razumije. Znači, možda melodija, možda harmonija, razni ti neki parametri koji se sviđaju publici. Pa da, mislim da je Francuzima posebno interesantna ta neka kombinacija koju ste uskladili zapadnjački stil i ono nešto naše što njegovimo, jel? Tačno, to je i cilj, znači, da se spoje te dvije neke kulture sa istoka i sa zapada, da zadržim tu neku originalnost i to školovanje koje sam dobio u inostranstvu. Znači, pokušavam da to ostane dosta moderno, ali naravno sa tim korijenima iz Bosne i Hercegovine da se napravi neka interesantna kombinacija. Kako su nastajale pjesme koje su našle svoje mjesto na ovom materijalu i sam naziv albuma je vrlo specifičan, Prvi dan? Prvi dana. To je specifično jer mi smo još mladi, ali što više starimo, znači što je fascinantno, što postaje fascinantno je ta kontrola ili nekontrola vremena. Vrijeme koje prolazi, znači prvi dan,
Na omotu možete da vidite ruku moje kćerke Majne, znači to sam uslikao prvi dan kad je rođena. I jednostavno tematika ovog albuma je vrijeme koje prolazi, koje vidimo kroz djecu koja rastu i postaje nam jasno da to sve jako brzo prolazi i da nemamo nikakve kontrole i jako malo, tako da moramo da uživamo u svemu što radimo, u muzici, ljubav, sve te kombinacije, sve te teme su na albumu. Kad je riječ o videozapisima, imate li namjeru ekranizirati još neku od numera koje su se našle na ovom albumu? Za sad smo snimili 3 spota, znači za 3 pjesme. Zaborav, Sad kad imam lijek i sad nedavno objavljeni spot Zauvijek sa vama. Planirao sam još jedan spot za pjesmu Sekund više, ali moje ideje su nekad malo prevelike za realizaciju, možda malo preteške za... Ne znamo će li se to ostvariti, ali planiram druge neke. Za jesen planiram novu pjesmu, te neke nove ideje još. Naši gledatelji će imati priliku da pogledaju spot za pjesmu Sad kad imam lijek. Kažite nam kako je bilo na snimanju, čini mi se da ste izabrali poprilično zanimljive lokacije. Pa, evo ovako, Sad kad imam lijek, znači to je, tema pjesme je jednostavno pitanje kad bi imao neki lijek da vratim vrijeme unazad, da li bih sve promijenio ili ništa ili malo toga, znači to je neko životno pitanje, šta smo ostvarili, šta bi drugačije uradili kad bi to bilo moguće. I u blizini Marseja gdje živim, ima jedna prijateljica mi je rekla da postoji jedan zid koji je dug oko 1 kilometra otprilike i koji je išaran raznim nekim crtežima. Grafitima, da. I ta lokacija je bila perfektna za taj spot. Znači, taj zid koji predstavlja život koji teče i sa tim raznim grafitima ima nekih promjena, ali u suštini to mi nemamo. Život ide dalje, znači možemo malo toga promijeniti, usmjeriti, ali ima puno i sudbine i tako da taj zid predstavlja stvarno... Ono što život zaista jeste. Jeste. Kako ste trenutno realizirali, odnosno kako trenutno organizujete svoj život u Francuskoj? Kako izgleda jedan vaš dan? Interesantno je da imate još ljubavi, čak ste bili prvak u skijanju, ako se ne varam. Jeste li tu svoju sklonost trenutno ostavili po strani ili je muzika u prvom planu? Muzika je u prvom planu jer ne možemo na sve strane da sve stignemo. Pa budim se dosta rano, onda porodični ti neki zadaci da se ostave djeca u školi, vrtiću, onda posao i naravno životne obaveze i onda muzika. Prednost je da ja stalno sam u kontaktu sa muzikom i u gimnaziju koju predajem. Znači, tu imam jako dobre učenike koji su jako, jako dobri muzičari. Znači, stalno sam u nekom kontaktu sa tim što volim i na poslu i onda ovi projekti pored toga. Obzirom da ne živite u Sarajevu, da ne bi bilo zabune, da kažemo našim gledateljima kako ćete u buduće djelovati. Da li možda planirate da se doselite na ove prostore ili ćete i dalje živjeti u Francuskoj, a povremeno dolaziti u Sarajevo, predstavljati nam nove pjesme. Kako ste to zamislili? Pa mislim da sad će se dosta toga promijeniti s obzirom da sam izdao ovaj album u suradnji sa Hayat produkcijom. Znači, vjerovatno ću češće dolaziti tu da predstavim te neke nove ideje, nove projekte, ali za mene je jako interesantno znači da sam ja na jednom mjestu i da imam tu neku distancu, da zadržim tu svoju neku originalnost koju želim apsolutno da imam. Mislim da smo dosta toga kazali o vašem trenutnom radu, a postoji i veoma lijep sajt koji njegujete, koji zapravo redovno aktualizirate, tako da se gledatelji mogu dodatno uputiti ukoliko ih zanima bilo šta, evo o čemu govorimo, da li možda band ili vaši solo projekti. Sve informacije su na web stranici www.neskoh.com i na Facebook, znači Neskoh. Mogu se naručiti albumi i pročitati sve informacije, pogledati novi spotovi i sve.
neki nastup za sarajevsku publiku još uvijek ne možemo obećati ili? Za sljedeću godinu planiramo turneju, tako da ćemo to najaviti čim bude sve. Turneja će se odnositi samo na bosansko-hercegovačke gradove ili možda na regiju? Već nastupamo znači, u Francuskoj i za sljedeću godinu planiramo Bosnu i Hercegovinu. Sjajno. Biće nam drago da vas ponovo ugostimo i sa tim informacijama. Hvala još jednom. Hvala. Dragi gledatelji, u nastavku gledamo spot za pjesmu Sad kad imam lijek. Za sve nas pjeva Neskoh. Da sam čekao previše dugo, uprko svemu, da mi se nešto izuzetno dogodi. I nisam znao, dok sve nije stalo, da to nešto, da taj neko svo vrijeme bio je tu pored mene. Sad kad imam lijek, sad kad bih mogao spasit sve malo drugačije. Prekasno je, sad kad imam lijek, sad kad bih mogao promijenit sve, možda sve drugačije. Prekasno je, samo na kraju, već kad za sve je kasno, postaješ svjestan da smisao svega svo vrijeme bio je tu pokraj tebe. Sad kad imam lijek, sad kad bih mogao spasit sve malo drugačije. Prekasno je, sad kad imam lijek, sad kad bih mogao promijenit sve, možda sve drugačije. Prekasno je. Sad kad imam lijek, ja mogu baš sve, samo ne znam gdje da započnem.